Šou koji vam ubrzava puls. Dovodimo poznate na poligraf. Pitamo ih provokativna pitanja. Zašto ne mogu da nosim svoju Shines majicu? Ne možete se reklamirati ovdje, gospodine. Ali ja moram reklamirati svoj brend na televiziji. Sliže li vas jako? Snimit ću distek na vas zbog ovoga. Vi ste retardi. Test počinje, molim vas da budete mirni. Da li je vaše ime Bogdan Ilić? Da. Je li ti baka prasa institucija? Najjači smo na Balkanu. Najjači, reši! Ej ljudi, dajte mi onaj kofer para moj. Dajte to čudi. Bravo. Onako kako smo se i dogovorili. Ne radim ništa bez para. Ništa, kofer para. Da li je istina da ste imali veliki okršaj sa poznatim youtuberom Amirom Hadžićem i reperom Foxom? Da. Jumanji, ti si pička. Znači Foxa, jebat ću tu tvoju nocinu namrkanu. Mrš! Da li još uvijek patite za Sarom Jo? Ne. Ona se ljubila sa drugim likom. Pred kamerom. I to jezikom. Kurva, ne mogu da verujem, sve su iste. Ja joj posvetim pesmu, šaljem joj ljubavne poruke, pisma, pozive. Ona meni kaže da ne podržava moj sadržaj. 100.000 lajkova ide distrek. Da li ste pravili lažne drame zbog pregleda? Ne. Da li je tačno da mislite da ste dobar uzor deci? Da. Da li je tačno da mislite za sebe da ste poželjan muškarac? Da. Koja riba ne bi došla i rekla: bako, odvali me. Ko su vam ove u studiju? Jebo bih ovu levo, jebo bih ovu desno. To bi bilo to, s ovim smo završili današnji test. Ostanite mirni. Shines se uskoro u prodaji. Kupite moje Shines majice. Baka prasa institucija, najjači smo. Reši!